Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kumbalong haduk mentas ngisat jan, jong Taïew, Tang nari Bhoi district, ki Samla pulie bat kuntup ki tu ki betre shabar, ki lapoi haduk nriu spa live saungut, ki belawan Phai Ïing, hadian bagi la sakut, na ka jingta jong kapak hang snong, ka sorgar kemi ban shim gila jingada, na ka jingpur state ka kelam coronavirus. Ya kini la itu da ka deputy commissioner jong Bhoi, ka kong RM kurba, habakran mentas ngisi gila Phai kubur, ha ka office rekam jong ka hanongpo. Kala itu ru, ba na kaliang ka district administration, kidang beteng ban ai ke jingrap nang mentah itu kisam la pulie bat ki batrai shabar ke jela ki bela yo alat ban Phai Ïing no hadien bela ai lat dak sarkar bakin wan Phai nakadaw ka jingdon ke pakhang snong bela penjari dak sarkar kemi kebetulan kong ban ba ke ladon commander spot life summit ke di bela wan Phai na ki bat ki jela shika district juni but pon ki dan hi ha ki community current time ki education macam tak kita dapat tu ni hamtam kita ki bawan Phai ni na ko ba ko kita start dengan ki dan ki bahasa lubun ki bahasa hi ba ni ko ki quarantine center ki bila ni district but nak kedeng jadi ki si start dengan like pergi test report ki lawan but ki kita nak kedeng kita ki kena ki layak pun but nilai penting but unjuk kini Phai sudah lagi snow minta kerja ni jadi baru dalam pada kita dan hibat ni boleh kita cakap ni apa nama hakini ki community quarantine ni dalam bakal pengaji pendidik snow ada kita community hall dan kita haki school kan ni kalau kita apik banyak nak kalau snow kita bo iki nang banyak hantu but kini ketika komban penyiaran ini sekemat nama ba pi ni dengan sautu hamne ba lada ki kena ki lek Phai selagi bonsen kamtam gitu ki ba dan nompek itu dia la ban mau bagi ya kre ki bala ba shudu dan dia badan di barang ba ini itu kan song kan dong song air kamtam kita memang nama kita ada kata-kata belum ada risky belum ke immunity jangki kalau ke bawah dia ke bawah la belum lupa bon sensation balak hamlam ba kita kini ke Jepang bon ini dan hypertension ni long diabetic ni kita di Jepang te ini kan expose itu ki ramba lambat kini kena dan nak tahu ni request pada kita nak community. That's why ada dan haki community center pada quarantine de kesnong bayi opek bahaya ki kawai ban pek bagi nomi kinum sang transaction itu bagi maintain ya betul menuju orang quarantine period kalau nak sauce ni. De lagi community kalau ni encourage bahaya kan kesnong kan bakli kan pek dalam kenang ba ni la dan tek la kami akan ni kenyang Jepang dan Phai. Kau pakai tu ni nak touch community hadap bakin dah la ada yok di report. De kita kalau kau pergi pencengan ni kisah kita dah kita yok di report kita kena begini kita ni ada aktivitas kau pergi tu kan rapid test kau pergi pada tu RT-PCR. Tiga RT-PCR kalau test ke belum plan ke belum berjalan but report jangka kebentik kena di nak kadau sistem bila ada ketu di kalau alam khamsingan ni ke selama tahun hendai kembangan orang ini nama kena ke Jepang ni ke kembang kita ni kalau very uncertain so kamu bagi lah test negatif kini nak mendevelop dia. So kita kat down dengan shimsting kan ni dengan shimkian kan ni ke quarantine period kat sauce ni dengan shongkong ni kaya dan quarantine center berapa banyak kisah kenang ba dek lah kami kali Jepang. Pada betul apa quarantine center
ini kena kinde banyak dek nak kawai kamera banyak songkai perlok dan banyak wat perlok ini di pol bukan songkap kamera banyak nak penjang but bagian kini mix kabang kan orang ini kat sauce ni ini ban songkap marni magway sekarang itu kalau objektif ni bentak lakoi kepol keserkar kelanang play ye kita kelenti ye beliau ban lek kamai ban ya dan yang kompetitif mental play ki railways by mandil play saya ki airways so kin sabun bah ki bawan na ki shlong prepare atau di sini bawan te request yang ki shlong prepare ki nang banyak shlong bagian ya shimpia bagian ya pek yang mau bagi ni ke banwan kinde begitu di belawannya di mana testing ini kemudian kabarnya belada dan mana-mana bang ya di mana gate cibukiat nang ina ko ina kin so haban pan ki certificate ma kini issue ki certificate te kisnong ki dengan pek itu certificate bagi dari dalam ni lada kin dan certificate semua berbentuk sini buat nama klaim certificate mak kita beri empat test kata dia jing request nak dengan district administration bala ada mana nama lakat Mynta beri kita dan warna itu syukur je bagi orang dari Bhoi hasno semua dan panik certificate health advisory and certificate no dalam certificate macam dia dengan panik itu dia ada ban yang sisi ada kamdan katu insya Allah penting ini buat nang menilangkan lek kebetulan kam menilangkan lek ban pendak kita tes siapa tu pasien macam dia kata ini ke jum kedua jumlah nak yang administration mentah Taïew kau itu nak vigilant dan bang siap but kalau kedua yang wahi kalau ni hab ban nang ban imban yang jempang umlek loy memang keren man nakam mat popor nim tani kena jempang dan tak ni Mynta ni nak ban like ya kan tak ada ini yo vaksin dan kata kemau kering we have to learn to live with COVID-19 ni nak prepare kalau lifestyle jumpi kan change kalau im kajungi kan change ni have continue ban wear a mask ni have continue ban safety ni have continue ban yang paji ini wepat kita ki bang de follow nam ta ki kena ki bala ada kat sauce ni ke quarantine period jumki kita kan dan dulu kata self quarantine for another 14 days dan sakat sauce ni kita bila self quarantine kemudian tak self quarantine kamu bapin nang Rusia village national kita ban kenal village cukup village lo pia akan nanti lo pikirannya lo pia kendu ya lo pia akan buat jengkel nama apa hapring jangan terlalu period jang self quarantine pia kendu ya lo badan kan virus dan kita develop halade and hak kata puan ni sekali pia cemo pia kendu ya lo mana kasih dan nak ada balong badan kam balong Rusia balong ya klaim jempat ni akan berkat Sekarang orang baru semua bahagia demi kimas, nama ibu bun hinggalah kim demi kimas.